Inshuti namwe bakunzi ba Rito TV aho murere ya no hino mu gihugu turabasuje cyane. Turagushimiye cyane wowe wakoze subscribe ndetse tugushimira no kuba ufata umwanya wawe ukabureba video zacu. Gusa kuri uno mwanya nkuko twabemereye kuzatubahereza amahugurwa agiye atandukanye kuri telefone ndetse na computer. Dufasha akanya kugira ngo tuze kubereka uburyo nkuko mubibona kuri iyo foto ushobora guhuza telefone yawe ndetse na computer yawe. Mu by'ukuri ukaba ushobora kuba wasoma message kuri telefone yawe ukoresheje computer, ukaba ushobora gusubiza message iri ya telefone ukoresheje computer yawe mu by'ukuri mu buryo bworoshye kandi butagoye. Uwo ari we wese ashobora kureba akaba yasobanukirwa uburyo ashobora kubyikorera bigakunda. Aka kanya rero ndagusabye weho wakoze subscribe uhangana ukore like, share ndetse na comment, ndetse nawe utarakora subscribe uhangana ukore subscribe kugira ngo tuze kujya tubana kuri video zigiye zitandukanye. Warakoze subscribe ndetse n'ibiganiro dushyizeho byose ujye uhita ubibona mu bambere. Aka kanya rero nkuko nabemereye kuzambahereza amahugurwa agiye atandukanye. Tugiye kuza twifashishe Google Chrome tuze kukwereka uburyo ushobora kwihuriza telefone yawe ndetse na computer. Hahandi ushobora gufata computer yawe ukaba ushobora gukoresha telefone yawe utayikozeho bitewe n'ibyo warangije kuyikoreramo. Mu by'ukuri inzira binyuramo nta yindi ni iyi ngiye kukwereka. Uri buze kuza muri Google Chrome bimwe bisanzwe, wandikemo ijambo Google. Urabona ko isizamo ni no website ya Google Chrome. Uze kuyemeza noneho ize gufunguka muri screen yawe muri ubu buryo uri kuyibona. Noneho iyi tableau ifungutse uri buze kwandikamo ijambo screen copy mu mpine 64 akanyerezo bit. Ibintu bishatse kuvuga iki rero? Ukuvuga ngo ni screen copy na application yitwa screen copy ushobora gukoresha mu mashini ifite bit 64. Ndakeka neza ko abantu mwese mukoresha computer ibi bintu nta muntu utabisobanukiwe. Niyo ugiye ku isoko ujya kugura computer yawe, akenshi dukunze gushaka computer dukunze gushaka computer dushingiye kuri ibi bintu. Ndavuga uti wenda niya computer nze sitaramo Windows zigezweho nka Windows ifite bit 64, ntago ari Windows ushobora kwisukira ngo uyifate uyisuzugure gutyo uko wiboneye. Mu by'ukuri niba computer wishobora kujyamo bit 64 uraba ufite ubushobozi bwo kuba wakesitaramo screen copy, noneho ukaba ushobora kuyifashisha uhuza telefone yawe na computer yawe. Aka kanya rero ngiye kuza nze gusacinga ino application yacu. Nimara gufunguka gutya ntago ndi bukande kuri link ya mbere, ahubwo ndi buze kuza handitse release cyangwa nzi hasi chakemo release gen mobile /screen copy. Nikirikeho, nimara kuyikirikaho haze guhita hafunguka indi website n'ubundi imeze nk'iyi ngiyi uri kubona ahangaha. Iyi ubona yino ya mbere niyo screen copy igezweho muri iki gihe. Mu by'ukuri nta kindi kintu ndi bukore, ndaza gukanda hano handitse latest. Nikirikeho, nimara gukora kuri latest n'ubundi nze kumanuka hasi gushaka ya application yacu. Urabona ahangaha handitse assets. Uri buze kuza muri amagambo y'ubururu kubona ubwo iyi ngiyi ni application ya mbere, ni ya kabiri. Urabona ko iyi ngiyi ni imashini ifite Windows ifite bit 32, ariko twe dukeneye nibura iri bukorerane na Windows ya bit 64. Ubwo turi buze ukirikana kuri bit 64. Noneho nitumara kuyikandaho urabona ko ihisi inyereka ko ngiye kudownloadinga ya application yacu ya screen copy ya bit 64 ya Windows ifite bit 64. Kuvuga ngo ngewe ino application nabanje kuyidownloadinga, urayibona neza hano muri computer yanjye. Gusa ndi buze kuzanya kirike urebe uburyo kuyidownloadinga biri bugende. Uraza uhitemo hano desktop, akenshi tubika muri download application twa downloadinze, noneho nze gukora save directly irahita iza kuyisavinga kuri computer yanjye. Mu by'ukuri ntago ari ibintu bigoye cyane. Urabona ko ari na ka application gato udashobora kuburira umwanya kuri computer yawe. Nta kindi rero iyo umaze kuyidownloadinga gutyo ubona ko yarangije kugera kuri computer, nta kindi ukora uri buze kuminimiza ino Google Chrome, noneho uyisohokemo uze kuza aho wabitse ya application yawe
ya screen copy kuri computer yawe. Ubwo ndibuze kuza, urabona ni iyi ngiyi, niba uyitegereza neza ni iyi ngiyi. Ndazanye click on right click, ubwo ndazanye kandeho rimwe, nkande right click kuri suri yanjye, none nze kuza kuri extract all. Nimara ku extractinga, extract to all, nimara ku extractinga, urabona ko ihise ikora folder n'ubundi ya screen copy. Niba uyireba neza, iyi folder iri hano hejuru ni nayo folder ije hano hasi, ariko mu by'ukuri hano urabona ko yabaye folder ikoze neza, mbese nka zimwe dusanzwe tubika mu mashini yacu. Ahangaha uraza uyifungure, numara kuyifungura uze kongera uyifungure n'ubundi bakwereke file zigize ya screen copy yacu. Ikintu uri bukore rero nta kindi, urahita uziselectingira icyarimwe. Ushobora kwifashisha wenda nko kuza hano muri home, ushobora nko kuza hano muri home, tuvuge ukeneye wenda kuba wayiselectinga yose, uri buze kuza hano ukirike musi yizi file wasanzemo, noneho ukomeze ufate left click uzamure zose uziselectingire rimwe, cyangwa ukande kuri control A kuri keyboard yawe zose uzifatire rimwe. Noneho uze kuza ukore copy nayo uri buze gukanda right click, noneho uze gukora copy, aka kantu kavuga copy, cyangwa se uze gukanda muri utu tudomo tungahe ukore select all, noneho uze kuza kuri aka kantu ko hejuru ukore copy. Numara gukora copy uze kugaruka, uze kongera gusohoka muri ibi ngibi wari wafunguye, noneho uze ku browsinga window yawe, uraza ukirike hano kuri file manager cyangwa se kuri my computer, kuri this computer hano wakirike kabiri. Numara kuhakirika kabiri uze gufungura ino folder ya local disk C, uyikirikeho. Numara kuyikirikaho uze kuza hano, urabona ko nge screen copy nyifitemo n'indi nyifitemo ya kabiri, uze kuza hano hasi ukore folder n'ubundi uri bwite screen copy ya gatatu. Ubwo ndi kugira ngo nze kukwereka uburyo buri bigende. Noneho uraza wandikemo ya screen copy yawe, screen copy gatatu, noneho uwemeze, kande ku ruhande n'ubundi folder yawe iteye ijya muri kuri ya disk C wakoze, noneho uze kuyikirikaho inshuro ebyiri ize gufunguka. Nimara gufunguka nta kindi uri bukora, uhita ukandamo na right click. Numara gukanda right click uze gukora paste, cyangwa si uze kuza hano kuri utu tuntu turi hejuru, urabona neza akangaka akakavuga paste, uze kugakirikaho za file zose zihite ziza muri iyi folder. Tukiri ahangaha rero urabona ko folder yacu twarangije gushyiramo za file zose dukeneye, nta kindi turi bukore. Ubwo turaba turetse kuza kuri ya folder, turetse gukoresha ya folder yacu, ahubwo tuze guconnectaho ya computer yacu nababwiye, tuze guconnectaho ya telefone yacu nababwiye. Nitumara kuyiconnectaho nze kubereka uburyo no kuri telefone yawe uri buze kubikora bitakugoye. Aka kanya rero urabona ko telefone yanjye hano narangije kuyigeramo. Nimara kuyigeramo nta kindi ndi bukore, ndi buhite nza muri setting ya telefone, nigena miterere buriya niko twabyita mu Kinyarwanda. Noneho uze kuza muri settings za telefone zawe, ubwo turashaka application ya settings, uzuyikirikeho. Numara kuyikirikaho uze kuza muri hano handitse my phone, ndake kuhareba neza. Ahangaha handitse my phone, uze kuhakirikaho. Numara kuhakirikaho uze kuza ahangaha handitse ngo build number, hano uri kubona nyine handitse build number, urahakirika naho. Tuvuge ushobora kuba udasobanukiwe wenda ibyo tugiye gukora ahangaha, kamanze mbikwereke. Urabona ko hano muri system ya telefone yawe ufunguye settings, ukaza muri system ya telefone yawe. Numara kuyifungura uri buze gusangamo iri jambo yanditse ngo developer options. Developer options ushobora kuba utayifite muri telefone yawe, ukaba ufite telefone yawe ariko developer option ntayirimo. Mu by'ukuri kugira ngo ize kugaragara hano hasi nk'izindi zose, uri buze kugaruka hano hejuru, usubire inyuma,
numara gusubira inyuma aba ari bwuza kuza gushaka my phone hano hejuru, numara kubona my phone uze kuza handitse build number ahangaha rero kugira ngo baguhindure developer wa telefone runaka, uhinduka developer ari uko wabanje kuza ugashaka hano handitse build number, ukaza gukandamo inshuro zose uraba wifuza kugeza igihe bakwerekera ijambo rivuga ngo you are now a developer. Hano ngiye bari kumbwira ngo no need, you are already a developer. Urabona ko ari ryo jambo bari kunyereka, no need, you are already a developer. Kuvuga ngo ngewe hano ndi developer, narangije kuyifungura, nsanzwe ndi developer wa telefone yanjye. Nta kindi rero ndi bukore, ndi buze guhita nkaruka hano muri my phone hano hejuru, inze nsubira inyuma, nimara gusubira inyuma inze gufungura ya developer option yanjye, nyikirikeho. Nimara kuyikirikaho urabona ko hafungutse aka kantu uri kubona hano hejuru. Mu by'ukuri aka kantu uramutse ugafunze, ngiye baransaba gukora restart bitewe n'imiterere ya telefone yanjye, ariko hari iyo usanga funze nta n'ikindi kibazo kirimo. Ariko gusa ngo mbe ndi developer kugira ngo nkafunge nsubirane telefone uko yari isanzwe ntari developer, birasaba ko manza kuyirestartinga. Aka kanya rero singiye kubikora, ahubwo nagira ngo nkwereke ko uko uri busange kameze, wowe urasanga gasa gutya ari umukara, ariko ikintu uri bukore nta kindi, urahituza ugacane gahinduke icyatsi. Nikamara guhinduka icyatsi rero nta kindi kintu uri bukore kuri telefone yawe, urahituza muri izi system za developer, ukomeze umanuke, noneho uze kuza handitse USB hano ya USB debugging. Urabona uri buze gusanga naho hameze gutya. Nusanga gasa gutya rero nta kindi uri bukore, urahituza wongera ugakirike, urahituza ugakirikeho ugacane. Noneho bahita bakubwira ngo allow USB debugging, noneho details zayo ni izi ngizi, urazikurikiza ubone wemeze okay. Ubwo urabufunguye USB debugging. Numara kuyifungura rero nta kindi kintu uri bukore kuri telefone yawe, urahita uyireka gutya bimeze. Reka duspose ko wenda telefone yacu tuyikuyeho, tugiye kuyidisconnectinga, tuyivanemo. Ubwo bivuga ngo warangije kubona uburyo developer uri buze kuyisettinga. Uri buze kuza kuri users developer, uyicane, numara kuyicana uze gushaka na USB debugging nayo uyicane. Numara kuyicana uhite usohoka muri telefone yawe. Tuvuge wenda nge narangije kubikora, hano uri kubona ko nabikoze. Tugiye kwirengagiza ino application yindi nakoresheje nkonekita telefone yanjye, noneho nayo tuze kugira ute, tuze kuyisohokamo bisanzwe. Urabona ko telefone nyivuyemo. Nimara kuyivamo ndahita ngaruka, ubwo tuvuge iyi folder warangije kuyifunga, ya folder yacu twarangije gufungura kuri disk C, urahita ugaruka kuri computer yawe, uze gukanda ufungure device management. Noneho numara kuyifungura uze gukirika kuri disk C, numara kuyikirikaho uze ushakemo screen copy ya gatatu, ni iyi ngiyi twakoze. None iyi screen copy nitumara kuyifungura, turahita tuza ducomeke USB kuri computer yacu, ari iri budufashe kuba twahuza ya telefone na computer dukoresheje USB debugging. Ubwo ndibuze guhita mfata ya USB nyicomeke kuri telefone yanjye bisanzwe. Ibi ngibi ntago muri kubireba, ariko mu by'ukuri biragusaba kuba ufite USB ku ruhande. Tuvuge nka USB wenda ushobora gukoresha LG, ukoresha zimwe zimeze nka Phantom, imwe muri zo ushoboye gukoresha kuri telefone yawe niyo uri buze gukoresha wabanje gucana USB debugging kuri telefone yawe. Nta kindi rero ndibuze gukora, ndaza ncane telefone yanjye, nimara kuyicana bisanzwe nze kuza kuri muri izi option twarangije gufungura kuri computer. Akanga kuri kona kanditseho screen copy X, uraza ugakirikeho na right click. Noneho numara kugakirikaho na right click uze ukanda kuri run as administrator. Numara gukanda kuri run as administrator, telefone yawe directly irahita ifungukira kuri computer. Ndaza nyikirikeho, nimara kuyikirikaho nongere nemeze yes. Nimara kwemeza yes, haze gufunguka ibintu bimeze gutya, maze directly telefone yanjye urabona ko ihisigaragara muri taburo. Ahangaha telefone nayikoresha nkoresheje isuri yanjye bikemera. Mu by'ukuri wewe uri kureba ino video, ndagusabye uze gukora subscribe kugira ngo uze kwisharinga n'undi wese uri buze kubona mu bafriend bawe, kugira ngo naze kureba aka video kajye kamufasha kuba yahuza telefone ndetse na computer yiwe. Aka kanya rero ko ari byo nakubwiraga, urabona
turaza dusohoke muri bitwarimo, tuvuge wenda uraza ukirikeho na right click, numara gukirikaho na right click hano haza administrator, nayo ukirikeho, numara kuyikirikaho umeze yes, utegereze ko telefone yawe iba connected kuri computer. Urabona ko hano telefone yarangije kugira ute, yarangije kugera muri computer. Ikintu ndahita nkora, ndahita nza nsohoke mu byo nari nakoze bwa mbere, noneho telefone yanjye nze kuyigira nini uko mbishaka. Mu by'ukuri urabona ko hano telefone yanjye yarangije kugira ute, yarangije kuba connected. Ubu hano mfite uburenganzira bwo kuza, tuvuge wenda nshobora kuba wenda naza urugero nko mu mafoto nkoresheje suri. Urabona ko hano biri kwemera, urabona ko amafoto hano birimo biremera. Noneho nze kuza hano hasi dusanzwe dukoresha tuva muri application, nawe urahakora bikemera. Waza muri VRC urayifungura, kandi mu by'ukuri ibi ngibi nibyo biri kuri telefone yanjye. Sinzi niba witegereza neza, nukanda hano hagati urabona ko telefone ivuyemo bisanzwe. Nuza hano kubamamagaye nawo uraza kumubona bisanzwe. Noneho nunabishaka urabona ko nshobora kumuhamagara. Mu by'ukuri ibi bintu rwose ndagusabye uze gukora like, subscribe, share ndetse na comment, uze kutubwira uko bimeze. Nuko uri kubona ino video rwose tuze kujya tubafasha muri application zigiye zitandukanye ku matelefone. Urabona ko hano telefone ndayikoresha nkoresheje suri, kandi mu by'ukuri ni ibintu bitajya bipfa kubaho cyane. Tuvuge wenda kwa kundi usanzwe umanura telefone yawe ukareba option ziba zishe hano hejuru, nabyo urabikora bikemera. Ukaza ukajya no muri settings, ibintu byose biremera. Ndatekereza ko ubaye warebye ino video nawe ibintu uri buze kubikora bikundi. Turagusabye rero warebye ino video uze kudukora like, share ndetse na comment. Ni Digital TV 2050. Noneho tujye tubana muri services zigiye zitandukanye. Murakoze cyane, turabashimira mwe mwabonye ino video, naho ubutaha muri video ikurikira. Ciao ciao, murakoze, mugira umunsi mwiza.